чуть-чуть пройдусь, потом возьму свои лекарства и поеду домой. Мама там одна, тоже какой-то детский магазин. Baydagına karstaşıyor alı Bay irza teyine dü Lar yayla hodez şu dalla Fusul basan okçiçü Bakın yakına bersan nağıyla Vallahi mahya jası Hasiye daliye bitesi Solayla han okçiçü La ilahe illallah Lar yedez şu dalla La ilahe illallah